miaba na ye ne wato kese ye nyina na ye di dwumedie MWHO BORHO ASEM te sem frama efo bi a hunti share wo Facebook ho SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra ana se bia betimi akọ YouTube no SOMPA FM Live and na decoder no so no be bia radio stations akese ni go no na wakọ akọhwe ye kira kwan SOMPA FM www.sompaonline.com so ubetimi afa na online radio sa hodo no so wetimi atienka ewo ho na apamene yemfa kakra bi entwem don't trust anyone too quickly men fa hon to obi so entem so ana se nyi obi ni ntem so. Life is full of people who wear masks. Life is full of people who wear masks. Omo was say abrabo no nipa wo mo den katanimu akata wo mo nim na doso. They smile and they pretend to care. But when you are broken and need them the most, they vanish like an air in the air. Sometimes it leaves scars you didn't ask for. What's it? It leaves scars. But pain has a way of teaching you what peace never could. Pain has a way. It teaches you to trust yourself. To become your own strength. Because the truth is, not everyone who is around you is really with you. So guard your heart. Protect your peace. Stop searching for loyalty in people who only love convenience. Be your own savior. Your own shelter. One day, you will thank the pain for making you wiser, stronger, and unshakable. This is tiny we are giving you. This is what? Tiny we are giving you. Tiny, get try all right, apam na abusia yate do they do we be more tema. Okay. Okay. Mayana no ase. Ai MWHO was up self adwumadi ani bi nso so a obetimi nso so ne ato kese. Obetimi afre production line na na se empompanyimfo ye wo fiduam ha se nom na ne wo mo atwetwe nkomo obetimi afre 0547 54 85 38 0547 54 85 38 and that's MWHO BORHO ASEM production line at 0509 438 463 na bibia so etimi akoye eja ka me pa cho me mo akwa yana mame na hona mo te say adom ne ahwe yie me do fo anya mfie sen me wo 48 ohun efe me papa mranti ni be ka say nye enso pa nkran ya sase ya te say Robin so gu so anet ni ko na yiri fa manfo ebi na be fa ana se bi adua bi de bebu abo so a na wa hwe ye ipa de obenyina che. Yes, because obi hwe wani mu ame de me nka na da wan hwe obeka say bia wo 30s ohun efe nyame ampa ni ahwe yie nyame ni ahwe yie nyame eni ahwe yie nyame na ye osa ejaka mame wo free hefa miankasa no miye ekuapim ni. Okay, nti ye ka se ubisa se mi free here a na che se mi fi dewu na dewu no ya wofo no menka ne ye ko boss sese
satam na menka ho nti menka ne se yawofo no kɔbɔ sese ewo kuro bi a yɛfrɛ no Dokrochewa. Okay. Dokrochewa yɛ Suhum district. Menka ne sa ma sesi a no wɔma yi na yɛ Kota district. Kota district. Into biti Kota district on ka se ekwan de ade gu kwan so Kota ne bia. Nti yɛ kyɛ Kota district. Yɛfrɛ kuro bi Dokrochewa. Dokrochewa. Na se agidin kakra na. Ya. Agidin nyanya kakra. Agidin pa. Dokrochewa agidin. Agidin. Nti na kyerɛ sɛ me fi Dokrochewa. Okay. Ya. Obetu abusua ne se na na ne masetie. Ya wo wotu sie so. Ana wo de na se oben mfinfin kakra na se wo de ne ya wo wotu amna donkodonko te se de Oheneyere ya wo metu bi mu. Maame. Papa. Me de no de ne kure nyame anum nie. Menka no se fa ba bi no. Me maame no well me maame wo me no na nani yeden. Okay. Na me maame nani yeden me beto no na wani fina obeto maame na wo maame yo ne yeden na nani yeden. Nani yeden na ne sen na number 1 odidwa. Okay. Me fa no to banchin brodie ya to odidwa the same time no san yekuya. Okay. Osan yekuya. Nti me beto no na kuya na ye kwa kama na dia mama afi me mama sesi anu mama yi se me mama ikwa afuom na botri krokra obedwale ansan wako ahomache 3 na se ahomache 3 na so okwa afuom kra obedware ansan wako yes ahonidie no ofa ne kwa mama na sabio kafra mbenfom fancheme na me mama oyeni tankasa na mama yeni tankasa nti etuto mu na odi wa free mu ho wa free mu kafra nyame man baby pana free mu nti o free mu na ja abrabo na ese me de bo mebo abrebe na o free mu na wo mfie be na me wo mfie 15 14 oh yeah eni o ma me free mu ntem na me wo mfie 15 14 na Mami me bre me mama mo kakra. Ya. Na ne ma no to sen. Me ne ka chire. Na ye 7. Na me ne ka chire. Okay. Nti ye me bra pahin. Muso yo o Dokrochewa sisi ame no ka sei. Ono so sebi o kafra problem kakra. E fa nani ho. Okay. Na mentwa ne se woma free mu nso ewo ho na me sisters nso wo ho enti o maame o bra ne ho okwan ben so oyare da ho ana se na so bra o maame akwada wanya mfinhie dunum de obebisa se de na oye ya o de bra o maame ho me maame yare okay maame yare na ne nua panhini no ni ne ho nti Mami ehwe obi a meko school na teacher ni bia na menenete na memfa ne kransie teacher ankra obi a na memfa ne kransie onu so afrim amen na me master ba konso ye frɛ no master kru onu so nya memfa ne kransie wa afrim onu no wo Kota okay na teacher ankra ko hu master kru se se me na mehwɛ maame nti mami the whole of week no se meko school kura menka ne se meko school be mpemienu week ni mu nyina na de me ensa acha o maame na se mehwe maame beko afuom me ba se mehwe me maame na sebe masiesie no ho na se nti se me maame free mu no na me school sem no na se maame na aka kire menka ne sa aka kire nti maami be free mu am si da bi dia ye die nkran ya abasu amenkobi amfa me bonji bi nti the first GSS em say 90s ni mu GSS na me control exams
minya mi komenim kama okay ekura na sata na minim sepu because na na school no aya na me ko school ntanko no ti ma me school sem no ne ma me nukure ni ma brofo sem no ankoye nti me bankra ha na me ba ye na me dim ti pimpim ya na me hia abra bi ne friend kwasi okay no ye adwuma wo satam na wo costo bi kase pa na wo Limbres ne wo Limbres wo mo Fredin Limbres okay ne wo achimota side wo mi refi edin no Limbres wo mo nimu no me kan wo mo nimu no me kai okay no san bra no ye adwuma wo SOMPA FM na ofa me timenene ti ya na onu so se owo nyina onu so pekwan atukwan leja onu so do mu se do le chere se mani atoto sa do hu bom se me san ko machi ma me ende me ko hye machi wo dokrochwa na me dwu ha na me se no ha me dokrochwa me we die embo ame because number 1 me kase me yekuya ahoden am de be yekuya no satan pone ndrundru na yimbaye ahoden am de be yekuya na emboa na me amesan baaye timbaye nyame adom na mbehia maame bi ono so nyame mfa ne kransi ye friend bikisi o danso man na ne baba ko ye driver ni kudo ono so nyame mfa ne kransi okay aka baby ya se mo maame ti me ba na me besi kudo ne so na jo wakoye me tipan anase madamfo na maame no bisa kudo ni so na we ye hwan no so na danfo na maame no so na me woka enu ma maame no enu omudi nkomo so on de on pekro no sembia o no say sisi we kudi on tesa nti na satam no me ba me koso e bia na mo Limbres for no wo mu fie eye ufiwa next two house okay no ba bi kisi wo nti me wo ho na maame na afre me aka ma jeso o si wo ye den ma si o si o me nya hwe na chese ni den ma o si be si ha mam ni den ma ma kwesi o nti yampa maame no ne metran ya so me hwe ye bebre be chada to ska kola go so me hwe ye so me hwe ya na mam ye won anopa wo bebie na ne kitchen cupboard ne wo na na say your friends no kitchen cabinet no ubeko na yaboabo esika SOMPA FM so beka say esika ni ni so ahwe na ne mba so ba ko your friend no afia ono so nyame mfa ni kransie saa na ubeko sika na yaboabo na obia ne de okay ubeka say ni wura ko fa hwe ti mamene no metran ono metran na mmiri bi ono abom abaso odene safo amam se minko sisi ni dem obai na mema ne mpaso na mapra mpanase mame sabio kafra momfa cheme nchese dan na mpanase efi ni ade ni nyina wa pia ni nyina de abegu bola ti obai no bisa so na wan de prime so emia no se anan pa bo na mso mafere nyegu bola no se ameto na mse na mpabo besha sanka wonfa nkugu mpanase wosa na nyesa ti mapra atu egu ti mamene tra kama mamene so ye me kama o mami hu discipline ankasa okay bikisi o ye discipline ankasa na memfa ne kransie se mene mame no antimi antra na ma wanhu ne nana na se bibisa esa oba ne nche no ye wuye ofa wo se wodo ankasa ne de wonyini wona nchen minka ne sa edru brebe na ote wo ho se wankasa wadru me mayom ntine wasa wote wo ho kopel baby etna
me ho no wo no abiribi ni de sabio kafra ebe ye yi ni me benya oba bi okay enti aja ku be ubenya oba bi na wo se o de wo si atasui se as wani ajuti na wo sa atafre wa no hui eja ku ubende ya brabo no ya ba ka hu bi brabo no na sabio kafra unama ma wani mbro bi ade mama de o da munya ti o mama de ya special mama ti ma ya o se si a o kasa na ne se nteso o ka se minya o baby na afi na se na ni ajo ntiri mama pie na no nyina na mama na mi wo ska kakra okay no aye adwuma na ma ye adwuma sabra na wo ye not mam na wo ye de be adwuma satam na mama no na oye contractor for building contractor. Okay. Ti kaswa minimum mikrofo bebrea no sida momo kaswa satam no kaswa enimu apone nko akire wosa kaswa beria na yi obi kisina na ne yedin ti osisi no no na sisi dan meka ne contractors ne pre baako tone na baako de set dan na wo mo mekai ti yakoba ena me ka se maame no e discipline sabio ka from sambu ni pakwasea okay yakoba de so de mawo no na otua wo kente no na wo boaboa no sa nti wo hia oba na ye de yembo ho nkomo no nti me hia oba no na kire se me pe baabi na sabio me no mokodi mu nkwi ye kodi nkwi still an kra na me ba ne ho okay me ni oba no e wo ho na onu po ye na adwen so oba yi de so ware ne maame o ya okay bisa na chese na ni abre so be die menen nante kakra na mehuni suban na me pa obeware na mame okay ampa ti onu so edidi ma na mame yare bebo me mame yare bebo me mame kikiri na to ode koye free mu ti na chese ye sompa me fem okay na chese se me fem na chese me copy license na ne baninti no kan se no me hu driving okay o chira o ka atwi o chira me ka atwi me hu driving na me copy license ampa mame e che se minya ka minya no se bio kafra en sheda nya ka papa ya obinya o de beka se o de ye adwuma o chira ha wena sela ya brabona ya brabona nti maami obeya asem a mekan oba na e friend sen o ne friend no dwili okay in sabi o nofna okay nofna sabi o kafra o kire odo oh ya oba na kire odo adwili no kire odo nti meni obeyiti mintinu menka ne ye na emiri bi beba se na mame bi nso wo Mr. Mensa area ho ti na kire se juri no koho me kura me koho na mame na ka kire juri ni se mene ne be nante kwa me hye ne nyem kura na mene ne wo kura fo ne nkosi ba bia fie no ada na usu ban te san ya mame ne nim otimi kan sa asem ne kire ababa wa no na mi nim we satam no de mame no kura de ba ko pe na mi di mba agro okay no kura de na wo di ma agro so bo ho a opema agro mimi so se na mi di ma agro pa me pe me ma namfo na mi ni ma namfo madam fo ba na oye ba ko pe Cynthia o ka so asese ya me ka Cynthia o se bedu kana e fa ho ya da kontin no fa ase no me ne na free nkwada bre mo anti apart from na me namfo nyina me no obehu na me bo tennis ball obehu na me bo football obehu na me bo volley me gina memem ya bo ball kola me ne ekwe e bo ye de ekogina memem wo de na esa de ni bi without say empaso agro ni ma na sa wo de na wo pema na me pema aha one nyia na fe na okasa ni ana nti maame no oye panyini nti na ono so pa baba wa na sem nti na otu ababa wa ne fo se won hwe ye na daachi bi wan fa ne nsa nkwhye na no ami hu ya nka na aka akiri o nti na mani gioba no men kan se na me pe na na sata me do no na oso so ma
wo no mo tena no wagya wo mu sa na sesen ya maame ne hu ya wo kansa no me se me note ya me make sure say wa na me note kire bia me nu wagya ana se wo ne me agya e de na koba ya na wo ne bi na etimi nante break obi na mo agya ya maame ne timi kansa akire Julie ohun ne ma dodo sen and the men kan se bia ba ku bia na mienu bi mienu miensa ba ko de na bro ba ku mienu bi okay because the first girl na men ne wo ho no ono ne wo fa be fa ne kwa bruchire your friend mama Sarah okay na men ne wo ho na asa nya won phone so na mu jaye sa okay on de ne wo fa be fa ne kwa bruchire ti mama Sarah de on do na ba ko no so na won nya wiye na uja no ono so won nya miye na mi ja no podi mama na de ka kire mi se ni ti banye okay ti se na me ni be fe ko na bibia me pesa me di be sie no ko no akoye me mama preko pe okay to ka sa kire Julie na e de na sie ti Julie no ka sa kire no na sata mro kura po ka sa kire Julie no se na Julie na fafuro mama na me ti dakru me kwa adwuma baaye enu kura me kai man kwa adwuma sa da no me ko shop okay nti me bibia se mbrɛ fie mba fie a mo gye tu akɔla yi na me se maame me so na me friend maame na me friend maame na den na yew no so ni yam na me se na wo yam a mo gye ye den pa na yew ka kyerɛ me no so wa fa furu no de adura kan ye furu na me se nti me no wo ho na wo de wonyam anase wa fa furu untimi nka nkyerɛ me anase unyim ya sutire nti sesi a no dia poten pa nti na wo de aduru akoka ya funu no we na minim ne maame na minim ne papa bat acha bia 2 days bia na 3 days bia na kasa imma ni nua kura baako no no ko university mo obetran wo mo makwan a otumi betra ya nkyɛn kopem tam obeko nti ni anu ko ka kyerɛ no maame ni so be ma na me oba na me ne te no ana sɛ be ma na oni ni nua na te no e good ma sɛ na me nimpo sɛ bio kafra wo mo ɛhɔ no mo no sɛ o yɛ oba ho ade a de ni nua na na sɛ yi no de ne to so sɛ bio kafra no fofo no na me bisa enyo o mu nyina tribe bi wo ho okay na me bisa juri ni sɛ obɛpene na meni ni nua no ene ono adampa ba ko so ana no so sɛ dia ne mamen be ka na fe so yo mama mre nti on do ni program na mse mama mre we die yen so ano odin na ye nyina de yes de nti ye ho na me totototo na no a bisa no na fe ohun sɛ meni abre no obo mame ni din sɛ mame asemasi na ka kyerɛ sɛ menene tena kora me mfa no kosi hwe no I decide say and the best ye funu no na apene baby afa ntina kyerɛ sɛ hospital bam SOMPA FM na me de ne ko na gyaye bai maame kyerɛ sɛ ye tetewa sɛnea stella ye sante ye dadam na ye dɔ ye ho na maame me ko adwuma ba da koro a kyerɛ sɛ men kan sɛ dem ho ayete sɛ ayedanto tese ayedanto panie kura nda dem ho walutu ni nyina akọ abayo sisa ne nyoma ne medie tese tv po de obesi se npo de ye yi wa sisa bibia na bibia nya me ya se na empa bia me wo fase bi eye maame maame dua papa o dua papa no de ye mpa no ikeche se mpa no etiapo na da wakoma so anka jampa ipo maame na etiapo maame wakese wasisa nyoma ni nyina de ko na me ametu me ho so fo se nyoma de obesi obitimi si abrusa ta mre kura po na mendu se na msi o obitimi si abrusa kura de che o de ache obitimi si abrusan na jatom obi to mi toka ene se bio kafra na jatom obitimi wo kura ma de bawu na
ka na hye obi timi wo na fe meti dam wo na me a metu me hofo because etimi ye obi timi ye saa na adana ne nsanom ka bi okafra obi timi ye obehu ai na mo no so na odi akoye bibi basa timi a meti wo na me tutu me hofo na ma me media tutu me hofo ya besi semri na chese eto da bia wa ablabo mu no wankasa obetimi atu hofo pepepe wa obetimi atu hofo okay wa obetimi atu hofo chese bibia na wo se enkofo na me ko bone dawuro na nkofo abetufo sa okay wa betimi atu into oba no sata na telephone ne ho ana wo frɛ no ana me friend na wanfa wo se hia wo hia ne biem hia pa de maame asema wa bi se de ano odin hia pa de mi hia ne ye nemu no ye kasa ebese mo sa kasa o frɛ me on a break you ana oh Debbie minti min kan sa enti sabre na o say ye funu no ya wono ne ma reason say ma me netu ne fu say won fa ne kosi ba bia no ede na ba bibia ma wa adwumi say ne oba watimi ateki that decision no na wa mo ama ne de bia ne hu ehu say on ne betena ana obetimi akofa asama ba sa tam no adwumi bi sa mba no kure de ba akopɛ opa wo chew opa me chew nti adwunu bi saa amba ohu na satam no maame metimi akase satam no na na wiase yehu but na wiase nyehu te se but this time semre ayewo mu okay yes and no kure ade enti na ma wo kasa de enti amekasa no this time no yemba no yetimi ku mema na ye mmema no itimi kumba ana so bi ya obone asa o de beche no na eno ne wo ho more se me kwa akoye ni bibi no yes okay wohu nti satam na ma na wiase no enhye da enye hu ti se by this time wohu wa worry lukureni menware ye but meni obi na wo meni oba bi na wo adenti na onware no de enti amenware ne ye no number 1 adwuma sam na number 2 sabio kafra obaye adwuma nansa wanya sika no nti adwuma sam because sisi ano men kan say me wofa na sisi nam kakra okay nti bosome onu so nhwe mekwa se metimi abo amount o de mamia one ne tena ye na disen one oba ne tena na disen me ne oba ne tena di SOMPA FM mfano 7 years na ushia no sabe na woda so twika na sa na wo ye de adwuma na metwi ka no na me da so ye na me ye trotro adwuma ja ka free sabra ni besi ne nyina ka atwe ne munye efi satam no anche bia na enukra po ye yahoboa kakra no ye some be worry ye yahoboa kakra mekwa ko hu na busuafo ne adia na yare ebobo me okay nti yare bebo me na sa scan no say yes and yusu scan yeah na the time goes on no menya ka ewura bi fine na nije me ho motoka no kra po so de komo obi na driver no ko se car no nti me ko fine no na kire se ye koye ehu adwuma ko ye ehu adwuma engine no nti me amboa papa nti mu ana de ba ku nso benya obi so beboa ndi na kwa guti okay nti na kire se so mo ton ka no nti omuton ka no nti ne mefa no ne 1 month say 2 months 3 months nyum na me call me wofa ho no su onu su ye project bi
ne mu no se wa ja woni mu ofafo yi se me nante kwade ani ebra na on fa won hye ne nchen yeah okay ushia wo yire no wo hemfa na ushia no so na mabra bom ne tesen ye pese yesua de kakra well mishia no wo amasaman station se na bra na ote na me ye adwuma wo danso man okay me fi danso man ye kwa amasaman e ho na melodu ne trotro adwuma no a okay e ho na melodu ko ti e ho na mishia no aja ka asa wani jima hu me bo mai bia na usinguso opa masem pa hu opa masem sesi ano ama me pemba ba me ndomba opa ma yeah me ndomba e de na ma opa ma enso ndoma yi hu akura na boss me pema so me ndoma mandie ana o se me doma so me pema na o de also pema but on ndoma adentia mam ye dientia me ndoma no me mfa makoma nyina ma okay atiase me mfa makoma nyina ma adentia na impofiri mu a wo ka se wo kwa na me de aye nsanom ana mia media kodi me ho ewu ana se media ye bibi ana se akasakasa bi ti me no betna de se me ye ma oba bia no me make sure se metimi ayama na in the first place no me wofa ye abusuapan e wodawu okay nti e fa no awaresem kakra ne se na woni oba betena kakra na even kura me wofa no ni suban ne se no ne yerete no ma peke na omo dia ne tesen ya wa peke one ne yere ti se na meka se bema se na obetimi aye oba obetimi aya ma oba ne ni beje no ana se wa famu dia obetimi aya ma oba nti wo fa ne ne pa na wasua sa okay nti wo fo ba wo ye ne ye o ye wa afemu de ye ma afemu de but you don't trust too quickly sa nti me mfa makoma nyina ma na se me mfa me do nyina ma okay na o ka se ti se ne a oba ba ku ya me ka na asemu eno kra ne me first point nti me mfa me do nyina ma na ko ye bibi sa akoha makoma asa de o wa ka no suro sonsono sa abo asrewa yeso aje ne bagura na wayi nani ato nchen mu bi penti ti de ese me ye ma onyina de me make sure se me ya unkonya me ho na nso de sabe makoye nipa de wo me ho yes and the men ka se me ye sabe kafra men ka se me ye sabe o holy ana se me 100% dabi okay na nso de wo me ho but de ese me ni obatena me ye ma no o wen kakra but wasede de wo ye enye sa one wo yire ne tina yire na wo yire ne ye adwuma be na sabi ka ana so oba no na o ye adwuma be no oba no oton pure water driver for mo na ye ton ade fo e de mo ana mo bo control fin kokra na mo be mo mrewa mi ko fa ka sa ko ba mo na driver ni bi no obo bi abasa na ne nsa na bi sisi achi muni wo mu a na sanka mu nua no wo mu ye nua no mu se jati se ne okan na wo hwe na oba no se ne ona ni nyina no esuban no ne ameka ya o steady na hwe na so ye o crash na wachi no na ne no ahyehye ho kakra okay mawo mawo sen yawo ba ko mo asetena ne motesen sadia wo show bay dia me da bia me ka me say ai bo am da bia am ton krama wo hwe me ye na wo trewa ana se bia wo kwa amane mu a me miti kura me de beto so de amount yes sana na wo yire na wo ba na wo ne tisesi an wo hu no sana wo ye sadia wo sisi wo si ye wasede idie e mama no sana na wo hu ne foforo na asetena mu tese na wo de wom na ani gye wom na ne so sana tie asetena no na menka no dewum odewum no dia wan we be bisa because na mekoba ska ofia nkransu okay nti mekoba se ya me meka wura sesi de
na mayi miyi a cause ata miyi mika wura se mi to fu na mayi mi fu ti de beka no e bia memfa ne se 50 Ghana 60 Ghana me make sure say bia because your station no pa you twa booking fee the booking fee no yi kakra e bia 100 Ghana na mayi na chese anu ya me booking fee o de you be bia na de aka no why ne dey na me de ama no na de ni nyina ama no na me de ni nyina ama no o na wundwa susu no no ye first na ye co station a and de wudu ya obetwa enti amere say na uyi sa ne na wugya bi wacha na de okọ ya usika wanyanya o tete o na de ne fu de afiri mu ne booking fee de afiri mu a de aka ni nyina na de akoto fie ama na tese ne aka metwa me susu 10 cedi a de aka ni nyina ya oba ne dia da be menya bia no me de ama no nti tese ne ameka se ka wura no ne bai tu kwan ebe ye yi no amuton ka no ye ton ka no ye kotra broni bi ye fro shiabu okay nti ye ho na ho kire no ko shase nti no so obejaye dey pure water no okay ojaye so ne ton adwuma no satam no na menka ne se onyam ana se no wawo foforo kra nti mekoba kakra menya diama no sebio kafra nani nso satam no sisa enso no okay misia mame wa o hwa dia medi ba yi ebi wo ho a medi beka ho na wadwa nti na chese obeka sasa na chese sana papa yi beto kai na chese so minti na fie ti spare na ebebam okay ti mi co station mi ko bus spare a eno so de o ma spare no so be ma no kakra okay ansa na wa ti onu se oye ansa na wa twa fuel okay ti ni nyina no unya kakra meti dia nso beba na chese ma me sika me de be man de no kura bi to da bi a no kura de na me kan no sanya da no bofo ko wura mu de na ma na nkum ba fie to da bi a ndi esa na chese aya kasa asa de mo kan sa asema e pesika asa e no kura o oh yes ma de pesika kola mi di ba ma de sika de na sika bi anso yen sika bi anso yedi o de ba ya anso ne anya bibi di ato mame ya asem ono onya atoto oh ono de mi hu bibi saaye na me ka se na nya se oni hanti na de ni mukura na me ka ato no so mi hu ni bibi saaye mi hu ni bibi saaye but ti o ma na ne bra ba ku no wo tema okay nti no te de okoso because na bra na opema sempa na obreno satan kai 30 Ghana na say 3 million ya obreniska 3 million obreniska okay no say menene ne wo ho ntiansa no this kan kra be man no chiro de hye minsam na me bufu ya na me ka chen so this kan ma me kra me de be kwa koyo ba foforo ho ade oh mama yes because satan na asohye no aye too much na oba ne bo uja ofie wonti na ono ne brother e ma osika no yes mo oba ne sika no say oni mama mre ne amane obuni panso nti ne kwan so ano no enti wo de hya wo be ma ne nsensan se oba totu atwene be ma bo sa e na wo de hya wonti na ka che ne nwan se wo de sika ne hya wonsam a wo de be kwa akwaye oba foforo ho ade na se ase wo di na temode na ekoso se ono aso hu se eye bufuo ade na ekoso ehye se bufuo no ehye wakoma mu abufuo ma sansem no epie free wa no no tisania nam no ye de ben ade na oba ne ye tisania meka se me manu ska bia enso no eno nko a enso no na se be na kwa se obuo ni ho kasa twitwie kasa fin bi ahase eba na no na asema obisa na asema mbuaye kro de be mawo betutu chika mawo no mame nti ono aka so ko na msi o
But mini problem. Obekwa mini problem. Opekura mekwa kopeka abrano. No there's a son your man baby or beko no. Edru say ya, Edru baby say ya, na chese waye niyema ama na funu wankasa. Sa. Na niyema no yema ne funu wono. Na eba sa wankasa no omema yom no se na wosi huhu ofie ho. Se woye etire wo fie ho na edru mre bia ho kire nti no. What of form na we yere kasa kasa we se na wosi feel that time no. No. Se sebio kafra obabi ye be masa. Metimi akase edu sa tam te se na ma me ubisa me no. Mi nyi nkomanum sa ye but metimi akase be ma wonye be ma. Wonye be ma biom. Wonye be ma biom. Ende eni be bia se obetimi akase obia me yere yem sa na se oba me ne nete ye yem sa obetimi akase me ye be ma debi. Ende metimi agina even sabio kafra ohinu bi kura so na o se dia meka na nya no kura meka hyen so oboa. Because mama so oba ka se odi wani a mama debi ubehun se chese ubehun se wa ya kwala kura ankasa ukọ ne nchen wo mpemu a na enema te sen na sabio kafra abontimpo na nipa wo ho na oye usa na mu mienu masan kwahye dem akokoam debi meba ho emema bi hu na mane o de bia na minim kuma se obi se be ma ne se Oheneyere me ko me yire nchen no se de me yire bia me makodware me free battle so bana ta won kwa na so onim so ne yire ni bedin hyiemu wo se de ne yire ne si tu ni nine won na ya se no afa na ne be ma nyina atwe akomo by force na mami unim yembe ma mebra bese ade a ewi ohufuo pa unim mami unim etio ade a yembe ma ye hunam dua agina ho ede owi ohufuo pa unim just oka sabio ka frampanyfo mu amutie mu fa ncheme ye be ma ese ye nantemu no oye ohufuo sen jese nipadua kwa ni nyina bibia wo wiase oba be kirem gina ho ma me yansa na yankope edro no se hu na aka no se eye de benyo se eye ya rio se ye wo ba tian se ye wo ba so ne ban bi na ya na ma ne yehufuo e ma ne sura tamfo ye koba na che se wa ba be kirechire mu de amayen abusia da bia me ka kire obe se eya enye edro ne edro ene de etimi to yade ase enye edro ene de sorosoro yade enye edro ene de bia wo yade a wo be hu ase kwakakra na asaba na me huru ayade ya na mmade de no aka na dedede ase yade pa bia ma eno ala de mbe konse do wudi enchim no wanko peta amachira kwan edo be konse do wo ba se wankora wa himfie ho na ne obi be kwa abasa nkofo ko na omo ba nkofo nko be ka se ye pema nso ye ndoma obi be pel no na okọ oba o mem nchen biem ni nyina nti na doctor otafre bo otafrija doctor owusu agiman otafrija bema wono so ahu sampa ne na o wadro bi nti wode ache ne nti won famla na emeboa adasa yemfa simedu ema yenua bema waginadwa na omwo apomuden ho dawupa emfa nche ne nkohwehwe bi akira kwa sebe ya apomuden ho nsem no ebetimi esita medafo pacho memo akwaba na honam te sen wano awo doctor ho ye ma yedro ye betimi amaye mpomuden ho nsem no bibia ebetimi agina brane di amaye oba pa de kan ma menda wase na me pa enchi asron time heba center ye na so ye empamre ko bibiara oti SOMPA 106.5 time heba center ye transi se ya ne ya ko ane no ba dane den me se kasa si ya na me ai wa kasa ya me se ama me no answer ya SOMPA
plan say Oman insa enka edra your friend say time herbal mixture TIME na obomodin bia na oma wonsa eka bia apomdene mapa ebeya wodia amane manyina atimi akoye ede amani pedua no mepacho PG number no e bia na open kyeremu bi na mentimi amfa amaw ni nyina ebegina number no so number no 0244 417 669 Messi Subie Sansen 24 say abaso ba na ma ejana epaye inti number no 0244 417 669 ene ye number ye di edi juma e na so ye no mepacho pe obebisa se na time herbal mixture kra edi ebe juma na edie time herbal mixture juma dia edie nyina etiawa dane dan nyina obi biala otie sompa de sompa fo eka ama wotie ase se eye etridi yade dia eduro ne eye ba kope eno ane time herbal mixture na etridi yade no nso ede na kofa ba aboantontoma yehunu anopa awia anwumre na yehuja na amane kono ono ane du anadu da suoma odane boja eba bekaye na so oba bekaye nso a ode plasmodium parasite mo ane ba ye nipaduam na sa parasite ya meka ho asense ba uni paduam a ba bia edikan eba betena eye u liver num omukotena brebo no no madidi brebo num asen ofiri ho ansa na waba umoja num ekoba ne sa afede na ede oyenani atorenchem na ebrani padua no ne sa ne ntina dane dan nyina ese efie biala ebusuamu biala momomodin bia sa mo bema mo nsa ka time herbal mixture mo de mo fancy dining table center table no so mo sode anopa mo mbubobi ye ne ye mofra no madi mfinhia adumienu me kire 12 years going 12 to 17 years no omu enom atre no tablespoon no ba ko anopa ba ko awia ba ko anwumre afi from 18 years going no so a tablespoon no ba mienu anopa mienu awia mienu anwumre na bra ye nunum bie no na afi aboantontompo na ababekaye a na so the plasmodium parasite mo ne eba ni paduama esanse time herbal mixture ewo ye moja munti ebeyi parasite ni nyina efri ni padua no so abo amani nyina akoye ede amani padua no dan nya na meka so obi ho no mo yade os me de mempa bibiduro esanse okoto aduro bi enom ye no entimi ansa ne yade ama no sane okoto aduro bi nom ya entimi ansa yade ama nche sa pepepe na time herbal mixture esi etie esanse me free me fia me ba so mpa hai ana se me beto aduane bi wa hadi ye na anya me da ade chi amensa nso ema metobiem eninti mepacho pi me ka say aduro no time herbal mixture ubowura mu drugstore herbal shop biala eno ne aduro metimi aka edi ho adanse ede mensa esi echi mechi pema ba manim aka cho say aduro ebetu atridi yade na se ede amount na afi atridi yade na ekwa ensa nso mabiem TIME ubowura mu drugstore herbal shop biara onsa ebeka bi elho atridi yade akofa ade friends severe headache ede abetena kwabrane so amani ti edwa no nani so echire no okoto ketesu mpa ontimi enda omunyam kobunkum na okonifa ose ena krokro ache no ena krokro nso ene de me kamfo time herbal mixture ene de amawo se ebra uti edwa wo na ofa painkillers na ofa inhaler ede ko nhunim se beya ohunum bon a esisie ne mu betimi abie ni nyina ebra onom time herbal mixture no na eyisa oha wenya efri wakwem emoni gie etimi ewie opeyo obi se awo ate agunu so ebra obi ahunu se awia ebo ehyo ewomu no sabre na ade awode wo woda ho aho so chechecheche ka o se boso amo aho akɔhye kokwa baabi mi se akokɔ ba bia ensu abono no oni adofo unya time herbal mixture na ono no ma ebeyisa oha wenya efri wakwem amoni gie etimi ewie opeyo ebra enwunu adwo na obia ekɔda makwakoda no sabre no so no te se ehyo ede no ne widiem etete no asia soja agunu widiem ɔse emenu widiem edwa no asɛmoa bi enam ne widie num sɛ de nkokodue bi enam ne ho no anokwasense unya time herbal mixture sa ohawe ya ukom ni nyina ebetimi ayi sa ohawe nya efro akwem amonije etimi awie opeyo hye no nso sɛ yɛn number obɛfrɛ yɛn no 0244 417 669
669 669 0244 0244 417 669 eno ene ye number edi dwuma no oni adofo amepacho pi utie mie a wa wudi adanse ese nanse wonum ato untimi endidi amani padua no mpo enyini ye ni padua na hoden ewo form eno nti mewoye adwuma kakra bi a otebre ewo ni paduam me comfort time herbal mixture ene de amawo obu on ma nanum to sa na ontimi endidi a na oni brukios na afa yonko ye ne ayetena kurase anase nkron ketua mu dan de ni brukios ye kire ba bi a yitwa apio ensa ano eden egu ye ma na obia enfo so nso na wanyinya wanim eba ne sampa wanim po enhye enkran eno nso a esan so ko ni padua nim no kwa akose oyem niema me comfort time herbal mixture ne de amawo se alcohol na ofa ko ni padua se ebo am odidi ni jai ebeduru mrebi na utiri ni ayi mfiamfia te se mefen na atrophy ni padua no afi na oni padua no mpo enya akono biem ebra unya time herbal mixture na onunum no na ebo ema udidi na afi unum nsuo na wokoto keteso na watimi adwonso na afi aboa ma wasanso atimi ada na afi wanya apomdene emapa ayadesa efri otwedi amponyankopon nenso wadi adua time herbal mixture mu oni adofo mi hu obi a wati sika to adro yi bi anom no se entimi ansa ne yade ama no ansa yade ama akra na enye enan enum eni insia eni nsu tuji mo ebowura mu drugstore biara na bomodin bia na ma onsa enka bi okono se bi ni ho na mom je sa aduro ya sinihu kan se mpanifo se se nkokɔ ne na mapema omunyina nimpe eso akokɔ bia ne entakra na ma akokɔ no ye fa ma akokɔ ne ye kese na mom entakra bone de ye fa nyankwatre kwa eni ntina me comfort time herbal mixture TIME ede ama se pebi nenom na embo ni padua no mani padua no enya pomdene emapa eno akiri no oye oba ubu wonsa mojasu ni entimi emma eba na mienu ena miensa na etwa ede toso 9 nanum na nsia emoja na eye de ewo ni padua no onyankopon no ndie ni nyansa mo se ye maamenum ni yenuanom ma se oba bia duru ni mpanyi fie so na obu ne nsa obebu ne nsa ena ensia de toso nso na mojasu ni etwa eno ntima memini adofo a otie mie a ubu nsa na mienu na miensa obi aka cho se eye normal na enye normal mojasu ni ebobo ano akosia wode na no kwan akofo oyonani atorenchen foforo na abre ni padua no unya time herbal mixture na ononoma ebeyi sa oha wenya efiri ho eno akini ye mofra no madi mfinhia dumienu ekro no a omuko SHS teacher training, nursing training, technical university, any universities akesia ewo oman mu ni wiase afanan mu ha yembo modi bia ne mfa time herbal mixture ni bi ensure mo bag mom trankim no mu koduru school mu wono ma ebra omo nonom no apomdene mapa etimi ayo mu dia esanse school mu honom no entontom na ni omo kwa kosia kan eni nti oba na ekwa no aka chen se onje time na onkan hu se ebre biala obekọ prep abeba obekọ dormitory beba obekọ ne he baby okubekọ akodi nkita hu bia no omomodi bia no omanensa enka time ni bi na ononom a eniyema nyina akoye dia manage ye number no esanse ye bre ne ayebe dodo fo akonya ya na ba akofo ntena so nche anoma ho ochedua so mpo a ogebo odidi nso na obeme a enye nkontomo a obetwa na chesa obeme eduro bejewa mese eye time herbal mixture for malaria fever, time HH herbal mixture and capsules for your general well-being. Number is 0244 417 669 0244 417 669 Meda na tie for ni adofo no nyina asesa mo job brand ya da na answer na beda wo mu ase no na watch na etwa mu ne ye fa mo 2 minutes ye se mo mfa mo time na mo MWHO ye time so bo eno nti no time HH about mixture ene ne capsules no fasima me no bo ho da roma ya sanse no so ehu hia pa e wose ye hwe na ye pe bi bobo na bibia koye mini other for what can say na ene time HH herbal mixture and capsules ne dwumadi a edie nyina ne se eboama enkomo na enya hoden ewo ni padua num dan da nya na mpempie binum se enkwamo da bi enkwamo na ewo ho we ne ye enkomo omo akutia yade eyi yade wa efri ni padua no so na oman Ghana ne bibimam hanum aye we yensu ayenom yemframa ye home ye nia ne ye die ni nyina de oha na de bre ni padua no okay ensu ne ne galamse ya se no obi kura mpo etimi de wuduro kogum ne wayi mu nam se okofia kwa akwawe wanwene minu mienu ho a ensuo no ya connect a eba ye fiefie ma ye enum bie ana se ye de eye ye nuane
eno echire no yenuane ya yedie no ene chemicals fertilizers ahodo na egusuo otumu se asase no yedo wie mpokura onka yedi jabeka na ebehye no yesi ye free bibi we decide ne yedi egu asase nso nti asase no kura aye gase odua no baye no mpa enye eba ne sa je se fertilizers na odigusuo sa ne ma we nyina ekoni pedua no no edo oye nani atorenchen brain pedua no ne sa ne ntini esi ewo se unya time herbal mixture and capsules na onunum bia ama immune system ne enya hodene na etimi ako etia yade biala ebetreni pedua no so eno echire no onum no na ode bo ba akodi kum no mampempem medema no esie no oba bema utiemi a rashes bi abegu private party hono ide bia meka se private party wode yenko an yenim ye kan ye se private party ye modi sa ne tie aha ni tu yo oba na utiemi na hu ni se wa hemfie oniema bi enkoye insufita bi ensansan bi pampan bi abeje ho aboso a mesrawada make sure say obema wonsa ka time herbal mixture and capsules na unya bina ononoma eniema nyina akoye di ama me se enye Brazilian hair Mongolian hair garment ntoma bi a ode ye ho GTP ana hill bi a ugina so ana say make bi a waye na chese wo obaisima ne de na hemfia hu siesie no esipi esita nti sa wode akasha egu washroom na washroom atedea now the time herbal mixture and capsules enso esiesie wa hemfie ho bema onso unya bina onoma obegina se bema na eno nso wakosie anim atimi awurawura am ya fro mi wura ya fro daddy bema ye fro kodwo papa kwesi papa kwame papa na chesi wadwuma enso ani eninti number na menko 0244 417 669 0244 417 669 madam for na aba no ai me wa say obetuyen yo my na so kwa ye chia doctor no de shemenye damase say nenso so de bi ababesum ye wi ade shema ma time herbal mixture anytime herbal mixture and capsules no edu papa eya no akopa bi akira kwan na bibia so timi akoye ewo ni padua ni mu yem papa ye nua be ma Mr. Aka ene ye no etwetwe enkomo no na bema na wo say what's so call you don't want na edai ma me da ase me say yem bema aha what's say na say mu ni padua kwa no de ehu pa na ye mudua de ehu pa ye dua so ye soja new so ye police new so ye hwan yo ye ni padua de ehu pa wo ye ho ne ye bema adentia yo mame sabi o kafra tisani anawo ka se yi me papa bi editawo abo na sin banka bi yo yese ono yere wo ho na bia wonum adwene e wo yiri trim na wo de sabi wonum se ene de eden a mekokwan so nti wa boa ho na wonum se wo ko yere nchen na sabi wo be man sabi o kafra mani muso chese anichie bi kura keka awiri bebu no na ma ho kola nyina obema bejo anichie kekeu na wasan tia okura de aka ho na chese aye bibia wo ho oyila tia open wa bra wo ko no ho mitimi akase han asemu because men fancy en kaso da bi anase bisa ede asem na watia me pen watia open so o ma men ba no all because they say there ene man te sekane ni bi me wo sikasemu ana wade e wana unya sure say o so bia wona na tie no stella said they will say o pe ma agure Debbie. Mama, tis any American. One in a tear, one in quantity. Men in quantity, tis any America says, Semenote. Na say, unquire, and na say, Minun Ntamu new program. Dear Mamma Debbie. Say, Mequacofa or bad their account, who pa dear. And no dear me, Debbie. And dear, men yes, sir. And na say, men yes, sir, cry. Men can, sir. Ja ko me wan sembe bro watch na nyambo abetimi aba yay
Ede hasam na abeka kire onu abema bia ana mabunu na wo mo esi so no ne wo mo tie nyina de afutuo ablabo ma de suade be na wanya ubetimi de amaye se me kan ise dia abrabo ma afutuo pa metimi de ama minuanom ana se bi okafra ni padudu a etie me we menim obia ne na adwen odinam but me ma adwen me dinam se ono oba na ete dia menim se ne obedo oba na fa but penu mendo no dienti na meka sa beye menkan 1 month munie mihia madam fopa baako mentimi boni din na nso my market wa ma me mihia mebra no senya minim mebra na mihia no chese wasesa kura na beden na woni obi atena se wo pɛ no but ono no ati senya me chirechire omun se dia me do no a first one na me de me do nyina ma na me kwa adwuma ba ya wasesa me nyoman na me ni obi saate na bia o ye me dia mempe ti wo de wo hu na wo gina so dia me hu me dia me anti na me ka se me de minim se ni obi ba dwen but me dia me hu na me ka na me no obi atena obi ba atena 7 years wo tewe saa na wo saa ana me ma na wo nya ne ho ade na wo ye ma wo de ka no kora ye nukureni nukureni ana wo mu ukwa abusua no mo ye list tenten ma wa na se ya ese black party wo gini die ya ye hwe kwan ye de be fa so there be nya sa se na meka se sikasem ne adwuma sem but ye de ensa ene boade kakra kwosere abusua no a was already onne oba na wo awie eno no menka ne se mediako ana oba na no so yo okay wa setena na ne o mo so se kwaya ne ho ade andi obo aga ko chanya mbo e beto aso mate because so ho asem 0260 1 say answer na e be kwa afrefo no wo ka wutwi sisa minika nti obi dum bia wo pe obi dum bia mepe na wo ye de obi dum bia mepe aga ko wo ye me ye oye udi no ko me na meka se mintimi nka se me ye 100% nanso wo me ho ya beto aso ye to aso a 0260196064 aga ko asem ne emisaka na brabo mu asem de wo ka no so na esa na tie 0260196065 emu bia be free bia no ye bejo so me do from pacho good afternoon din bia akasa free afternoon ma bacho me ma abeja kwa radio never akonya we so achia madam ama kusu agbebi obi a so ikiru di o na o fi da dem no mo o se oba o ko wa be ma o bi si nwale be ma o di visi o se be ma o bi si se be ma scatter ni semo a o chere o se se di o bi si o chere so scan ni semo a o ni dia scatter ni semo o papa no di visi everything na ma me na ku na on pese o ni popo bra eza za be ma o so di bi pasi we ni so yakasakasa skaka krebi a so tumi ehye krebi ana se nyeka okoba na diska abrewa yi wan ti bia na skeni na ma no sie dabi oni bisi sana me hunu be ma bia obekwa adwuma be bo de ni sika nyina be ma oba bia woni ani so ade hunu oni evidence so ade hunu ma hwe ne back na 20 something years you that time na me big bit sa ko ye be dwuma bia wo dwuma me the make sika na top for that 50 million the top for almost 15 years you only vision. Okay. Only vision. China only vision. Okay. It means that if you be a man, I could say, "Come on, off that. No, boss, I didn't. Me precise in the papa. And then my shower on the phone. So me know you. Let about two. Let about saying. Matse. It's only vision. Who more basica? Or say you announce who is Sansa Hini Brebetimi about Wabrabum 0260196064 and at 0260196065 0260196065
196064 and 0260196065 and check your best story just your son about betenasi biem na asam wa menu abema ne ka kire wo no ko uhu ne sen wo ka no kura kire wa na uhu ne sen well satam na o kan ne satam asisi amani ate no asabe no ni nte yeah and ya mekan say papa me dawase me ya mekan because and na meka say me ametu me hofo. Okay. Yes. Okay. Nti papa nyame nhyira wo. Me da ase. Ka MWHO asem bantem a enka ka ne ma amfa wasese. Anka amfa ne sa. Baby akodru bia ne yebehwe ne yato aso na. Papa me da ase. Ai, eyampa enokwasem na wo ka ne pa. Me ma wo tonto ma ba akoma o yira to bi fra. Yes. And na meka say me ma me say me ne me wo fa yiri. Ohu me hu asem na o ka che me a. Na me hu say dia maye no. Ni kwema no ka me dana yes me dana atene anasa oje atene atene tumbia no okọ ntem nte no ye behwe na o kire nyame ya adom a ye beto aso de free Hawaii konsem dodo na o kire mefrefre nkofo bi na ya hwade ebusia na ya no da so a ye ka kire wo se sompa 106.5 FM Accra obi bas ne de hyehyɛ so e wo do midwom edechina echi ne na watch pepepe fia de bay e na watch ya na wo hia wo ne ne wo edika so bom na opese obeso yasne so a akwanya no eda ho betimi afre 0547 548538 0547 548538 na woni mpanyimfo adwetwe enkomo yas toothpaste in the brush no so yasne time about mission so baby afa beverages 21st clinic one of the free health screening no so ebetudwa ewowo na multiple questions so Twisco energy food drink so baby ntino won so efa wo de ebeka ho ne fraba na bibia enkoye multi quest patrol adibia da ye de na de na no still ene ho eniema glass yen fancy wo fie wadwuma mu anase ba bia wodi udwuma no wada roma owo ho ede ma bogra proofing nyina so ebi ewo ho gate automation electric fencing wo ye bi garage door security door nyina so wo ye bi ewo ho nti no bomodin a se wo di dwuma de bi opese o mante platform a obeba ba ye bi ede ama ye na na ekonti no won so fa ho ebo na bibia enwie ye mfama 0243 178 910 0243 178 910 and 0544 066666 na bibia akoye na endpoint homeopathy clinic Dr. Edubuate say yen kan cho so nyale woni nyina no share signboard and na onsa ebeka na odi ababego no de kwa hosa so no ko ede amawo na bibia nso atimi awiemu de ede amawo nti no say ye o prostrate ho nsem anasa be ma o mre yo ho ensem bibia no fa kwadan na wontimi entu ase emfa ema obetimi afra no na woni na de kasubom e wo 0244 867068 0244 867068 time about mesha kopebi echa kwedi nke di hu nkomo aba no ye 0244 417669 Dr. Otafrija Bema no pambo wono bekasa na bibia koye haja special local foods hacho atomic kwano so ben transition bomodin na dwumade bia wudie no wo mehye wadofo anase wo chitafo no wo yefunu mabel e waduane die kwan so na bibia so enkoye 0246 359921 Kasaloma Ventures and so one of the Casa mineral water abedwa man so nya bia na wayi yo wedding no party ahodo ya won so yo no ene hyiamudi ahodo na nwumako ahodo nyina da mo ne won to kese dispensers na bi wo ho na wode nsuo ni bi abremo back hospital na chia wa Taifa Accra ha na wonsa beka no 0206 469 430 na bibia nso akoye MWHO ASEM production line obefre no 0509 438 463 0509 438 463 mami na Jeremiah Simpson say afia pam dada meda na so Augustine school fees Mr. Dave and systematic for omunyina so eka ho bi mami akosua agwabo agenso yeda asemidi do OHENEYERE mami ekua YEBOAA APAM bronya yada mo ase ama monitor ekrante so redwa so na Professor Della Abochi my all wo betena se na for golden country dwumedie no wo de abamo akwemu
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi anim sɛ yɛ prostate. Na baby omu tibi yɛ screening ɛma hu ni yie etu asia. Na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ɛyɛ kidney, ɛyɛ liver problem. Wofa baby ɛna adwodwo. Na deɛ ɛfa ne premature ejaculation no a bɛrima bi a